Hei te rua te kau mātahi o tēnei marama ka tū te whakataitai pā whitupōro o te ao ki Kotirana. Toko rima ngā kapa o Aotearoa kei te haere, ko te nuinga o ngā keitākaro he Māori. Me te aha, e ai ki ngā kōrero, he tino tipua tētahi o rātou. Aha koa te kauma ono noi hona tau, kei nā mati o tēnei uri o nā puhi te ao e huri ana. I'm the youngest ever to make a World Cup team bonus. And I'm just excited. I can't believe I'm even in the team. Hei te wiki e tū mai nei, ka haere atua ia ki Kotirana me tōna kapa ki te whakataetai kapu o te ao mo te pāporo. Ko Tyler tērā i piro ki te kapa ahitreiria i te tīmatana o tēnei tau. Good girl, Tyler. Enari i toa ko te hoariri, hei tāna he utu kei te haere. Well, I think we've got a really good chance. Our team's looking really awesome because we had camp last week in the long weekend. So we're looking good, looking fit, so should do well. He kākahu hou, he whiakorana hou hoki tēnei māna te tākaro mo tōna whenua Aotearoa. Pretty much training every day, maybe twice a day, just working hard out on my fitness and my ball skills ready to go over. Hei tāna he moemoea kua tutuki. Ia nei ka huri ki moemoea ke. Ara kia urua ia ki te kapa whitupōro wahine o Aotearoa. Yeah, I want to make the sevens team that will be going to the Olympics, so hopefully I can succeed in that goal too. He tā whanaana taila ki nā taumata teitei o te ao haa kina. Rā pāra tā whai te karere.